Bos baul sing suka mulia aja nalis lawase. Bos baul sing ditembangi bos baul bos baul bos baul bos baul bos baul minang kane wong suka mulia dewek bos baul nok melie kedik nok diane keding nok mesai kedik sing ditembangi anak putune mah iem dewek sing tanjakan nok dia nok mesai kedik bos baut sing mirengaken Mas Bodrek sing duwe wilayah Kang Dakai kedik Bapak Heri Sujarwo kedik calon tuan rumah sing jambak dewek Bapak Heri calon tuan rumah dewek Bos baul Kaspi bos baul bos baul Kaspi sing suka mulia bos baul matur kesuwun nok melia kedik nok biae kedik nok mesa kanggo paherie kedik ya pin iya wis lawas nambah ketemu maning karo wong Rancananggung ya karuan ada siram locot wa nun uwa anak apa piketek kira bakal disopani kayak kono ya sirah yang ada di gandul wawa ari wawa kok apa sih dul ai wawa mah bibitan ketek kananang masa gandul kayak ketek Bapak Heri Sujarwo minang kasih ditembangi ai kari wawa mah ketek kan ya dul ketek kana wa non waras wa langka waras mawang nang anak waras Tarsono kira makan disopani kayak kono ya sirah belum gandul beli weru-weru galtina tadi kita yang undangnya priwen si dul yang gandul kono pengen udang yayang belum yayang yang non yayang pentok yayang pentok segit jangan ku beli bos baul wong suka mulia dewek maksudnya wa gandul ki waras alhamdulillah masih sehat masih waras terus kabran wong kayaknya gak pada sehat kabeh nih syukur anak putu pada waras marus barang sekin Rancananggung wisake kemajuan wisana kemajuan terus wisake perubahan nah desane rapi bersih wongnya sopan banget banget terus sing lanangnya ganteng sing wadone ayu Bapak Heri nok meli nok dia keding oh aja maning sing nome wa aja maning sing nome wong Rancananggung sing tuane biang terus bondingan kabeh wong tua kedul kok dia maning untune dipasang rajek terus oh dirajek karo kawat kurang bagus oh karo wesi kurang pantes oh karo tralis kurang bagus kariku nuntune dirajek karo apa wa dirajek karo betek tole diblabur dipasang bendera pangur bos baul minang kasing suka mulia maksudnya wong kene aja maning sing nome soten iya sing tuane ayu banget banget ki nganggo alise kandel nganggo merae kandel boreane kandel genang panas deleler edan pedul mulai nih guys bedakan kok aja nih sabar terus genang keringat ya maklum mau ketigaan nih kan iya harus bener
Nok meli nok diae kedik, nok megae kedik, bos baule ding. Lah saking mumpung nembe ketemu maning karo wong kene ki wa. Nah, Cara ngormatane priwe sira ki wa? gampang. Carane Kaspine kokon blenger. Kira-kira istirahat kabeh. onon. Iya. Nah, kon pada ngopi kabeh. Suwun, Pak. Heeh. Suwun ya, Pak. Iya ya, iya Nanang. Suwun ya, Pak. Iya. Kopi luwak dikuderi. Entas minum kopi terus raine kayak luwak kabeh. Wak, Dan dudu jare wong kene gandul ki jem bujang ning bina remaja sing awit sepira, Wak. sing awit semene ki Ruski. Kayak nakan kirik. Setan ku semene anakan kilik. Kaya semono mau pedul. Sing awit semene ki. Kurang dhuwur. Sing awit semene ki. Kurang dhuwur. Semene ki. Kurang dhuwur. Tuane blas semene ki dikirik. Cerongok ra ikut. Maksudnya wong kene pada kesirian ning uripe sira ki, Wak. Bener Rustokin. Kawa batu nek kawa. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dul, Nun. ning ndi? Iki gandul ki nguri ki lho. Bocah ganti gandul sasa bae. Gandul. Ya yang ilo. Salaman. Aduh, sirak ya lho. Bocah edan. Para sama kan? Mulane gawe wong salam ku matane aja merem. Bocah ku. Kidak lho. Sok lho. Suwe-suwene ndase pecah. Bocah ku. Salaman sopan. Salaman durung lebaran salaman. Kapan wis kliwat? Oh, keliwat. Iya. Ayo lebaran. Nah. Selamat hari raya Idul Adha. Mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi. Setan. Ketemu karo batur njapene innalillahi. Apa sih? Ayo wong salaman lebaranku mengucapkan minal aidin wal faizin. Iya minal walimin. Walimin. Minal aidin. Minal mangsimin. Minal aidin. Mamang timin. Maksimin. Minal aidin. Minal- Roh. Mater ngomong minal aidin bisa-bisa. Minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Aduh. Bokatan riang salah, riang jaluk duit. Ya, sira salah dipendem. Bocahku soakku lho. Mengucapkan minal aidin wal faizin mohon maaf. Mohon lahir maaf. batin. Lahir batin. Nah, arane sopan. Alhamdulillah ya Allah. Sira ku ganti gandul kan apa sih lu? Rabinira ku mendi gandul. Anak. Kok meni gandul? Anak sing ganti rapi gandul be kok teh. Rabinira ku kopeke korup. Demi Allah gandul. Bener lho. Busung. Korup karo sapa? Korup karo kiri kirian. Ya. Kopek bisa nyoblok. Kopeke korup karo kiri kirian ya Allah. Ketengre priwen lho. Orang war kompani kirik. Iya. Orang kiri kirian kopeke nyentil bae. Kayak kopeke rabine gandul. Pingana garo sejen. Sejen lho. Mubangi ku tak coba. Ngenyot bae ora. Masa ya pentil kasap. Kopeke kiri kirian. Ro, Dan kari kope ano kiri ke sira arane sapa, Ro? kiri kirian arane Susi Arjeti. Yo. Bagus tembun. Bocah kopek kok siarane. Ayo kopek. Kari rabine gandul arane sapa? Rabine gandul arane Tarkem. Loh, Bagus kirik kan lho. Masa kita kon kawin karo kirik Susi Arjeti? Gandul. Gandul bisa dong. Gandul, kon aja gandul. Sing hajatan ki Bapak Tarsono. Bapak Sersan. Bapak Sersan Tarsono wong gede. Sing bener karo. Panjengane kedudu wong Rancananggung. Duduk. Panjengane sing Jakarta kabeh. Sing bener. Busung. Iya. Sing tunggu prasmanan sing Jakarta. Tukang dodol sing Jakarta. Ya Allah. Oh, Si tuku pedaringan sing Jakarta. tunggu para. Sing Jakarta. Iya taruh. Demi Allah. Ya Allah berarti bapak tuan rumah ki wong gedean. Wong gede sing Jakarta gandul. Sing dodol ku siapa ku nuru? Sing dodol. Iya. Iis Dahlia. Loh. Iis dodol. Iis Dahlia. Ya Allah, kabaran temen nasi Iis siraku ya. Nasi tunggu prasmanan. Sing tuku prasmanan ka. Ana Lesti, ana Ati. Kok dulu kon kok Rombongan Inul. Inul
Inul Daratista. Pingana garo aing ngenek na piring ka. Bokok bari konon lho. Iya ka prasmanan ka bari goyang-goyang. Dari rombongan Inul. Rombongane Inul. Astagfirullahaladzim, kabaran temannya Pak Tarsono. Bapak Santarsono, Iya. Ibu Casti. Oh. Nah, sing tunggu pedaringan. Sing tunggu pedaringan ki. Soima. Uyuh. Soima tunggu pedaringan. Soima. Mono gembleng aku. Iya. Ya Allah, nasibnya kok seblesak teman Soima. Bocah kumaning. Sing tunggu parah. Sing tunggu para Haji Roma Irama. Wah. Terlalu. Temenan gandul. Sing tunggu parah Oma Irama. Roma Irama. Ya Allah, Raja Dangdut mirihi dodol. Panjengane ki dudu wong ranca nanggung. Ai wong ranca nanggungnya pura apa, Ro? Wong ranca nanggungnya kongkon ngobeng. Lah, ngobeng. Ngobeng. Ai ngobeng si priwen. Ngobeng cangkeme angop mangane nebeng. Lah. Kebangetan ya tiru. Ya kita gegelem, Bro. Matret selangap, mowol maning. Iya, Ibu Casti ku ya Allah gandul. Dengan kadidangdani Ibu Casti kaya Inul Daratista. Iya, mulane kakana bapak sersane berak bae kana. Dan belum, Mama, apa je Ke wong dhewe kabeh. Yen Siapa konon sing dadi pembina ning kene? siapa kun? Ya Allah Bapak Heri. Bapak Eri, calon tuan rumah Jambak. Calon tuan rumah ning Jambak dadi pembina ning kene. Pingana ka rumah ku arep ngupai hadiah ning siraku. Yakin? Busung. Yakin hadiah apa? Demi Allah demi Rasulullah. Hadiah apa? Pestol. Pestol. Mulane kajak ngeces ya. Ya Allah Bapak Heri wonge ganteng, Wonge ganteng. pangkate dhuwur. Nah. Dadi pembina ning kene. Siapa kon sing duwe wilayah kene ki? Kang Bodrek. Bodrek. Iya Kang Bodrek rabine napasin lho. La ilaha. Kok mulane alhamdulillah bareng hajatane Bapak Tarsono, Bapak Sersan, Bapak Sersan rame beli kejagan. rame beli kira-kira ya. Iya. Ya betul. Dan Ayo pada kita ngibur Bapak Sersan Tarsono. nah, Karo ngibur Bapak calon tuan rumah. siapa? Bapak Sersan Eri. Nah, Bapak pembina. Bapak pembina. Kok nancak kok sawer. Tenang. Delamane kepada sawer kabeh gandul. Malah mau sana omongnya mau karep nyawer Doro. Malah arti pai loroan. Si bener busuk. Pai duit Beli pai rokok. ora Loroan. iya apa? Luruh. Sira mama. Enak ngemut karo kesedek. Ngomong Ayo nang. Iya iya. Ya. Dihormati ya. Nah, kin makenen. Heeh. Silakan kenal karo Soima. Kenal karo Indol. Sira priwen lamun tak dadekna Ramji. Dadi warji. Ramji. Ramji ku apa? Ning ikhtiar ka MC karo. Oh Ramji. Iya. Iya. Sira bisa Bisa. dadi MC. Pasira mancing ning akademi didukung genang masyarakat Indonesia Mina. Indonesia. Ya, masyarakat Indonesia Mina. Indonesia. Indonesia Minanya. Ro Indonesia ro. Indonesia. Ro. Indonesia butek. Do. Sia. Sia. Indonesia. Indomie. Supermi. Tolisari mie. Ketek pingsan wingi. Anjul mau. Matur ngomong Indonesia bisa. Angel ngomong Indonesia. Usir. Sira kebisa teh. Iya. Ya teh. Yuk. Ya. Ayo. Masuk. kabeh bae waranca nanggung, tolong dukung Gandul Ar. dengan ketik DA spasi Gandul, Gandul. kirim ke polsek terdekat. Ketemu karo Pak Eri tuh. Soak kuno. Aja ning polsek ning Akademi Indosiar. Indosiar. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para bapak, para ibu semuanya, Semuanya. ya para bapak, para ibu semuanya, Semuanya. semuanya, Semuanya. Semuanya. iya, Ayah. Semuanya. semuanya, Semuanya. 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 kabeh, Jam sekarang kabeh bae lah. para bapak, para ibu semuanya. Oh bisa. Saya hormati tokoh masyarakat, tokoh alim ulama, tokoh pemuda, tokoh semen, tokoh sepatu, Toko paku kanggo paku ndak sira. Bocah kok
tokoh ulama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat. tokoh masyarakat. Dan juga saya hormati Bapak Kepala Ndas, Duduk kepala bokong, kepala desa, Bapak Kepala Desa. MC goblok. Iya. Ayah, sing dadi MC sirak lho. Ayah bocah. Saya hormati Bapak Kepala Desa. Nah. Seperangkat alat sholat. Duduk seperangkat alat sholat, seperangkat alat gebodan desa. Seperangkat desa. Oh saya dari MC diwarai bae. Iya. Ayah. Dan juga saya hormati Bapak dari Dan Ramil. Dan Ramil. Juga dari Bapak Kapolsek. Kapolsek. Iya, Bapak Soek. Kapolsek. Bapak Katok Soek. Kapolsek. 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 Nah. Dan juga saya hormati Bapak Tuan Rumah. Bener. Yang sedang apa gini Dul? Kini sunatan. Hitanan anaknya. Semoga anaknya menjadi anak yang sakinah, Sakinah. mawaddah, Mawaddah. warahmah, Bener. watarkin, wadariwan, wadaskem. Amprak. Mawadah warahmah. Warahmah. Ajang gawang-gawa watarkin lagi setruk loh. Baiklah hadirin sekalian, saksikanlah penyanyi kondang BRI. Bener. Siapakah? Mimi Haji Gandul. Lanang bro, bling gerayang sae. Bapak Haji Gandul. Iya, Bapak Haji Gandul Nah. akan menyanyi ciptaan dari Bung Haji Roma Irama. Oke. Dengan judul lagunya Iwak Pedak. Iwak pedak. Masa iwak pedak takkan Jakarta loh. Iya. Ayo Oma Irama perjuangan. Ayo perjuangan. Perjuangan. Ayo konon. Perdiganti iwak pedak. Repot loh. Wis kah? Jawab bae lah. Lagu Jawa Bae Gandul, lagu Rangga Taiwan khusus kanggo Mimi Casti. Lagune Rangga Taiwan. Sirane terus beli ngenas. Nang apa? Ai, soalnya mah anak wong kanda Taiwan usah mang nyenggruk bae nih bokonge mu anakku. Iya si Dul bakal kelingan Taiwan kurang pengen nangis Dul. Nah, mulane Rabine yang 11 bulan beli kirim-kirim. Rabi nira ke 11 bulan dikirim-kirim. Ya Allah Gandul. Keparat bro. Wong wadon crongo. Bener. Mangkat ning Korea Rabi nirane. Ora Oh Rabi nirane mangkat ning Jepang. beli Dul. Mangkat menti Rabi nirane ru. Mati. Oleh 11 bulan beli kirim-kirim. Jageru gawe pos malaikat pikirannya nyusul. Sowak raikunku. Ayo kita ngenes dhewe ke guyonan. Dul, ayo Rangga Taiwan khusus kanggo Bapak Heri, Bapak Heri. Calon tuan rumah Sindambak. Mas Bodret sing duwe wilayah. Terutama kanggo Bapak tuan rumah ro, Bapak Sersan pokoknya wer. Bapak Sesantarsono. Kanggo Bapak Damun, anak nih Bapak Damun. Anak Bapak Damun. siap kantongnya Bapak Sersan RPD. Samper juri, samper setan, pikiran ora karuan. Wong wadon ngajak tukaran, nyamar kita duwe demen. Apa? Bapak Sesantarsono. Bapak tuan rumah. Telung tahunan Rabi mangkat ning Taiwan. Boro-boro oli kiriman, malah tepak jaluk pegatan. Abad Bapak Heri, pembina rencana Gum. Bapak Bina Heri Mekarsari. Mekarsari, calon tuan rumah Sindambak. Dok, kantongnya dibuka, Bapak Sersane menek. Kok Ibu Sersane yang munggah? Hei! Sampah deg-degan. Bapak Sersan karo Mimi Heri. Bapak Sersan, Ibu Casti, Bapak Sersan, Bapak Sersan. Iki Tuan tahu rumah. ngerti. Bapak Sersan Tarsono. Bapak Sersan Tarsono.
setengah Bapak mati Ser Santarsono, Bapak Ser Santarsono, Bapak Sersan, Bapak Sersan. Pengantin sidang nih. saiki gandul ngerti siraning kita blisuti jaluk pegat setengah mati Asik wong dewek kabeh. wis oli telung taunan Bapak Heri, angkat ning Taiwan boro-boro oli kiriman bala tepak jaluk Marian Bapak Heri, Bapak Heri, Ibu Sersan Pembina Mekarsari. Cakra di parkir mana gitu Bapak tuan rumah Icon kebangetan jatuh Ditarik maning aku Bapak Heri. Aku Mas Daka, Mas Daka, Aida sama bos jagung geseng Bos Jagung Geseng. saya iki tahu Bos Jagung. siraning kita blisuti jaluk pegat setengah mati painan wis duwe Kawan Bos Jagung Geseng. Bapak Heri. Bapak Heri ke desa Heri ke ngandung. iya saiki gandul Boleh satu. Boleh siraning satu. kita Boleh satu. blisuti Boleh jaluk satu. pegat Boleh setengah satu. mati Boleh satu. painan wis duwe Ditarik maning. Mimi Suti samper curi Wong R1 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 ay mana Ya Allah, enakannya dilihat. Ndelengna Bapak Santarsono, ndelengna Bapak Heri, kon Ibu Suti jero Ibu Suti, sing arja winangun kon nanjak ndelengna Bokong Gede, senep Bokong Gede. ay sira maro ndelengna bokong seneng bae ya Seneng, ay kita mendelengna bokong gede ku senep bro seneng. Anak bocah wadon, apa sih kenal beli, ora goblok, goblok sira weruh beli. bungker lamun meni diandekna Mendadak ya. heeh Go. Stop. narik bocah ki mah aja karo wong karo beko Ya Allah, bocah ana rong kintal bobote ganteng temennya. ganteng ay wong wadon maju aja ganteng Ya ayu temennya bocah ya Allah. Raine bunder, matane bunder, bokonge bunder awake bunder mlaku ning glundung kan dudu manusia ki mah parabola Halo wese. wes ay ngomong Jakartaan sing bener aja wese delengna halo cewek kenalan sama cowok gitu loh Iya. ya Halo cewek. halo cewek Saya belum cewek. Halo. bokat kurang coptek kita copot Aja ngomong Jawa gengsi. ya gengsi dong tuan rumah besing Jakarta Neng, saya mau kenal. nah Neng ini mananya namanya ya neng ini namanya mananya namanya namanya namanya
namanya Bisa. neng mana-mananya Mana-mana narmen deh. Angon bebek. Neng namanya siapa aja mana-mananya. namanya Namanya. neng namanya mau kemana Harapan gebot. Gandul Bocah goblok temennya. Neng namanya siapa? neng arane siapa Mau-mau. Kariaran Dewi saja namanya-namanya. pengen kenal Oh, pengen kenalin nak. Mik rupanya mik. halo Nah, bener ya jelas. sama nak Pengen kenalin nak. Mik ya rupanya mik. halo bener Ya jelas. Pengen kenalin nak. La ilaha illallah. Mik kayak wayam ini rusak kabeh. Ngenangan. nah cek Cakro. gandul dudu mike gandul Apanya Ru? cungure koslet Ih cukur ku anak kabel ya. Kenalin yang namanya aku pengen kenalan kalau mau di kanan aku mau di kanan aku mau bisa kalau pengen kenalan kalau mau orang kanan. Nih. Neng maning mau maning ini yang mana-mana menyengaja adikanya ini bunganya ini makanya ini bujurnya Wah, bindeng lana karo bindeng baju tukaran. Ngerjani gandul beli entok bocah. Man, pengen kenalan nah. hah Pengen kenalan. pengen kenal Pengen kenalan nggak man? wong bintang Man, mau pengen kenalan deh. Mau. Man, kenalan. Kenalan. Pengen kenalan. Iya. Bocah bindeng sih pengen kenalan dedek. Oh, kayaknya memang memang adanya kita minang orang kanan. Ada naiknya ngiyik meh. Bocah bindeng bisa ngomong kiri. Manu ini kayak ngiyik. Sirah sih kayak kiri kok. Ada kita ngiyik. Oh, kok. Udah kopok bisa. Serap kopok maning. Bocah ku soak kuno. Beli mawas diri. Nyahila nih mene-mene ku nama. Siraku bindeng. Ah, sirahku bener. Bener. Nah, kaberan. Ada apa? Tiru langkah. Iya. Arep melayu-melayu mendi. Melayu menek. Tembak mati sirah. Melayu mangalor. Sekat sing lor. Melayu mengidul. Sekat kidul. Mancing mengelek. Tak kogok-kogok. Ayo metu beli. Ayo metu beli. Pengen kenalan ya. Mau kenal. Ya. Kenalan mas kenalan dong ini menjalan kenalan yang mau pengen kenalan kalau mau kenalan kenalan nih mas kenalan. Cina suwe-suwe nemerin. Katerai kayak galang ning wong bindeng beli gelem. La ilaha illallah ngaran kita raine kayak galang. Enak masih meninggal galang. Angot si raine sirah. Kayak ning dure galang netre. Bangor pengen kenalan. Ya tapi aja suarakan isin. Kenalan kan mas kenalan ane dong ini menjalan apa? Pengen kenalan. Susu udah gila. Ya toli gak pantes. Lanangnya semono wadone bindeng. Ya masa ya nak. Dua lakine dingklang dua rapi minang. Ini ada tuku ceplik priwe. Ah, gimana dia nak onah nyemling. Ya bener nih yang tuku seprit. Seprit. Ceplik aja seprit. Budak. Pengen kenalan gak mah. Ya yo. Tapi aja ning kene isin. Tapi suaranya aja robah. Beli saking sampean mah budak. Ya bisa ya. Tapi aja ning kene isin. Dengan dek. Ana yung guriyo. Mau anak bapak pembina ser Erim lang ditembak sikile maneh. Bagen. Jadi Guri bayu. terus tanggung jawab. Tanggung jawab. Ayo. Jawab. Bapak sesantar sono gawa gedang mateng, ketek pengen nangan. Bocah nongkrong kayak ketek tua. Cerongo pun warir yang kenek Ah, batur ketek kan. oh sirane maning bakal yang bindeng bakal yang bener oh siraku saparan dek Oh pengen kenalan kalau ina. Lah, bindeng maning bae bocah. mong bindeng mo Menang rokok didongakna ya, Dok. Ya Allah, ya Rasulullah, ya Gusti. Moga-moga bocah wadon kieu cungure bindeng seterusnya. Beli. Beli. Cerongok batur beli mah beli. kawadian sira Jorok Beli. arane siapa Oh pengen kenal. Kenalakan Heeh. Ronggeng Simen. oh
sapa. Oh, kok kedusuk ning kopek sih yo. Ya arane aku sapa. Embu. Ai durung krungu kuru aja derek. Sing jelas dikit. Sing jelas ganok. Cira sing jelas kok. Nek arane sapa? Ronggeng Simen. Oh, Ronggeng Simen. Ronggeng Simen. Lahiran di. Lahiran Kendal. Oh, sing Kendal. Hari sampean siapa? Kula turi. Tiru. Blik ning aran bebek blik kelingan. Tiru bubek. Hayang tiru. Tiru. Lahiran di. Lahiran Tebelak. Ya kadang-kadang ning Cangkrung, kadang-kadang ning Jatibarang. Wong lahiran ke pirang porot jiro. Kok sipating kenceng kono. Iya. Wong lahir kesepisan tebelah bae. Arep mati arep nodar wis meneng tebelah. Kales. Bocah kok. Pantes nak. Apa sih? Mboke tiru ki. Ya. Lagi nglahiraken tiru. Bener. Jebral. Pral. Lahiran ning tebelah. Selamat. Mancing manis. Ngepot bae. Dik. Ning Jatibarang. Terus Mulane raine kono kayak dalan sepur. Dalan sepur. Rai ku ngalar-ngalar. hari sampean siarannya siapa, Mas? Mentul. Ganti. Ayalah Takon. Mana silane? Siapa? mentul. Ro, please ro mancing harus sedela ber. Mancing. Siapa? Mentul. Kok ngeten mancing dok. Ah, salah. Bangsa kerungungan. Aman. Siapa? Mentul. Ning jero masih ngomong bancak. Ai beli ngeceh makono. Siapa? Mentul. Kenalan kita Tunyul. Tunyul mana? Tunyul. Sap sekarang kita. Bedul. Ya kula bedul ya. Ketek songek. Wong kita arane gandul. Oh, gandul. Gandul. Hari gandul lahiran di. Lahiran kuburan. Isejen temen. Ah, weru. Priwes dari kita lahiran di kuburan. Orang mau weru mbok kira lagi ngelahirakan siraku. Priwes sih. Mbok kira kan meteng. Oleh sewidak 8 bulan. Iya udah kita mau turunan siluman. Beli lahir-lahiran sampai dijotosi nang mbok ya. Beli lahir-lahir ya. Digawa ning anu Rumah sakit. Rumah sakit Dremayu. Iya. Orang metu. Ya Allah. Digawa ning puskesmas. Iya. Orang metu. Allah, Gusti. Digawa ning dukun lahiran. Orang metu. Iya. Gunung boke iki. Dadi boke ku nafsu. Melayu ning pejaratan, selantar. Tukang pejaratan kuning kuburan kuning lende ning mesan selende. Bari suwe-suwe metu dongol. Elet. Oh, berarti kita kayak anak putune uladot ya. Gila-gila. Yang sarakakan uang tua. Jare kita masih goblok mas emak. Ah, bisa nih goblok. Wis tua ke goblok. Bisa nih. Yo sih marani kuburan-kuburan. Iya. Kari meneng bae ora ning oman kameran. Sok ngabrak-ngabrak bae. Cek pirang tahun metune ki. Iya. Terus ora abli metu-metu ya kali disoek bae brebet. Ya ndak kuda kertas. Daripada dijotosi, dibrangpa besek. Nyusakakan tinggal Mendingin ini. kah? Masih gila-gila. Sedap karane siapa kana? Ronggeng Simen. Oh, keceluk ronggeng simen dadi gegireng masyarakat. Kiyen Dari asli kesira. Iya. pindanan pula. bocah ayu. Nok bisa nembang beli nok. Ah, ya wong ronggeng. Ya. Apa? Ndok, Ah, nduk. ndok ayo. Iya. Ya soleh. Wayu. Bangor. Kirane kis rongke ki arep mendiki ndok. Kula ki arep balik ning Kendal, Wak. Oh, dikira balik. Aja nak. Bisa naik aja gerak balik. Sedulure watiru kini kene ki anak ki Bapak Sersantarsono Oh, anak. lagi hajatan. Bener, Hajatan. bener. Iya beli. Turun hiburan. Oh, kanggo ngormati panjenengan. Sing tebelah. Mas Kusnadi kan sing tebelah. Mana? Mas Kus sing darabini Widasari kok. Majengan ning kene. Majengan kabeh berarti sedulure sampean kabeh. Sing tebelah ki pirang-pirang. Iya. Tulung hormatana ditembangi karo tembang karo lagu. Apa maning anak calon tuan rumah? Siapa, Wak? Bapak Heri. Bapak Eri pembina. Bapak pembina Heri. Bapak pembina Heri genok ning kene mulai iki. Iya. Menjaga masyarakat
Bener. Gila cananggung. Bener. Iya beli. Jadi harap dihormati Bapak Sersan Heriet. Nah, Bapak karo sing duwe wilayah. Ya, siapa Wak? Mas Bodrek. Mas Bodrek. Ya wis ayo enaknya apa ini? Bos jagung gana. Bos jagung. Iya Mas. Jagung Daka. geseng kah? Mas Daka Mas budak Daka. kan. Enaknya lagunya apa? Terus seneng lagu apa? Rek? Iwak pedang. Aduh, iwak pedang. Bagian gembleng gak masa bisa masak ya Ya, kita maning ronggeng masa bisa Delang wong lo. Ini bisa. Ngatang iwak pedang goblok. Sira bisa. Ki pinter ki. Carane ngateng iwak pada priwen. Dipepes. Pepes. Dari kelapa, Bener. bawang abang, bawang putih, molto, ringso, sabun colet. Tuli diperes rai gini. Wis enak-enak dipai mall. Bisa ring kelapa nih, bisa ring bawang, kita ring mol. Menang bawang ya ora. Ayo nak. Ya wis ayo. Tarik. Kanggo mimi tuan rumah, mama tuan rumah, majikan nome keding. Sing Bos jagung, Mas Daka. Anggo Bapak Simin, sedulur derek. Bisa joget Rina. Goyang. Nah. Angel wong kering. lagi masih rawan menang baik, lagi masih lengowan cuek baik. Sekian kula tukar karo lagi, ake sing ngelet-ngelet di. Memang ning zaman now lagi trendy, sing lagi ngetren rangga anak siji. Ibarat ayam anggrek wis netesi, lagi galak-galaki. Iwak peda dirubung semut, silarang gak demen wong burut. Mas Bodre, ayo sing duwe Mas wilayah, Bodre. Mas Bodre, Mas Bodre, Roboan bae Mas Bodre, Mas Bodre, Mas Badre, siapa? Mas Duwe Badre. kawasan, sing duwe kawasan, sing duwe kawasan, sing duwe kawasan, sing duwe kawasan. Bisa, wong anyar. bisa apa Mas? Ayo. Hah? Anggo Mas Bodre, oh Mas Bodre. Kula beli sanggup bisa rasanya sepi. Beli biasa, beli dekoloni. Senajan tulis limut rekane larang. Masih aneh, pelukan kakak. Jagat peteng, tambah tenang. Sama Tarik Mas Badre. Wong Brebes, Wong Brebes, Wong Brebes, Wong Brebes, Wong Brebes, Wong Brebes. Senajan tulus limut regane larang, masih empuk dada sampean. Senajan kasiran barasane sepi, lamun lagi puri. Asik. Aku Mas Bodre, Mas Bodre. sayang, Mas Bodre. Mas Tansi Badre. padang godang, Mas Bodre bisa kakulau. Wis rangga. Sing duwe kawas pacarmu, pacarmu. Memang ning zaman now lagi trendy, sing lagi ngetren rangga anak siji. Ibarat ayam anggrek wis netesi, lagi galak-galaki mamae Usna. Iwak peda dirubung ketek, Mamae Usna. silarang gak wis lawan Mas kopek. Bodrek, disambung maning Mas Bodrek. Mas Sing Badre. duwe wilayah, Mamae Usna. Asik. Mas Bodrek maning, Mas Sing duwe wilayah. Mas Bodrek Mas maning sing duwe Bodrek. wilayah. Mas Bodrek, Mas Bodrek, Mas Bodrek. Mamae Usna disambung, Mamae Usna, Mamae Usna, Mamae Usna wong Brebes. Mas Bodrek sing duwe wilayah. Asik. Jangan asem iwak peda. Kula beli sanggup Mas Jarwo sing paling eman. Duh Mas Jarwo sing paling sayang. Senajan kasiran barasane sepi, lamun lagi puri.
Bapak Sersantar Sono. Dada sampean senajan tuku seribut rasane sempit. Korting 2000 Namun sih. tapi lagi buri Tukang kenal orang serong. muda orang putih. Ada mantan simpanan kondang disangka gula ubi serangga. Asik. Mamai Usna, memang ning zaman now lagi trending, sing lagi Enak pas bobret. cici, ibarat ayam anggrek wis netesi, lagi galak-galak. Oke, hadirin bersawat yang berbahagia, Bapak Sersan yang kami hormati, sudah perjumpaan kesempatan penuh berbahagia kali ini. Kalau ada kesalahan, kekurangan yang disengaja ataupun tidak sengaja, kami sebarkan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Guna mempersiapkan sesuatu nanti malam, untuk itu dari kami sang bintang Pantura, mohon urut dari Anda. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa nanti malam.